Adım Nazife. Başmakta tudum. 33 balasımın iyun ayında 80 yaşında. Bek aşıklar oldu. Babam anam aytты, bek açmız balam. Çölden buğday toplap, getirip tiyip aşaylar. Dadavı aşıktılar, soyulgan hayvanların terisini şaynadılar. Şöyle dep anam babam aytar edi. Men endi bilmeyim, endi 33 balasımın. Öyle aşıklar oldu balam, bek çekiştik. Mınaday işlerimizden satıp, sizlerge getirip bir parça ötmek berip, ölmesinler dep baktık dedi. Biz 4 kişi edik. Babam, anam, aptem, men edik. Babam kolхозник. Колхозда çalışıyordu как бригадир. Anam traktöristlerge aş pişiriyordu. Babam armiyadaydı. Mana şu biz bunda çıkacakta o armiyadaydı. 44'tedir. Yok. Onu men bilmeymen, en partizanlar bizde olmaz. Anda kichkene koy, partizanlarga yaşlanmaga yer yok. Ana olar 42'de kelgen bolsa, anda oldular. O vaqtda men akılımda da bilmem. Kichke bala oynap жүремін, ne bolacak akılımda yok. Bilem işte kelgenlerin mototsiklмен kelelер, епешені kelelер bizge. Kıslaylar, alıp keteler, aşacak ötmekimizin de alıp ketediler. Kelip. Tavuklarımızın nemizin alıp keteler. Kireler ahırga soyalar hepsin. Ala keter, biz bir şey aytamaydık. Korkaydık, nasıl oturaydık abli. İşte anam babam aytaydı, balam kıvırdamanız. Olar bek yaman etip, alıp kaşaydılar kızların neni. Şunun için babam anam korkaydı. Sabah saat 5'te geldiler, karangı, biz kichkenemiz. 2 balamız, anam bir özü, babam armiyada. Yok. Kapımı kaktılar, turunuz. Davay, uselayit. Anam şaşmaladı, 2 baladan ne yapacakmız, biz de жылаймыз. O винтовкамен тұра. Davay dep. Anam bizim baktı, kiyindirdi. Barayım bir şeyler alayım dese, 1-2 aldı. Көп şey almаңыз. Қатып көтеріп кетеді, көп şey alma olmay dedi. Oy anamsın ikimizin aldı, bir torbaçıkın aldı, bile bir şey aldı. Çıkardılar bizim çölüge bir yerge topladılar. Anda geldik, oturamız mına bile kaltırıp. Herkesin çıkardılar anda, kalk geldi, biz de oturamız. Biz de oyladık işte bizni alıp barıp atacaklar deyip korktuk. Bir şeysik çıktık. Onda oturduk. Maşina грузовой getirdiler, bizni грузить ettiler. Maşinadan alıp getip, sakka getirip vagonga toldurdular. Vagonga yüklediler herkesin. Kapını yaptılar, pencereli yaptılar, mıhladılar. İşo. Herkes kete. Kim ağlay, kim aşıpşım. Bek ava yetişmey. Ne yapayık kaklar öyle kastalanıp başladı. Son akaylar var edi, bireyler vagonun kapısını açtılar. Toys penceresiken az gana ava kirdi. Şaytıp kastalanıp bek çekişip kettik. Var edi şimdi. Öyle yaş kastalar, tırmagan kastalar var edi. Öldüler yolda. Bitledi herkes kasta. Ayıpta olsa içmek gerek, siymek gerek kayda. Bir şey yok. Aşamağa yok. Ana kete bir vakta Kazakistan'da yere geldik. Doğmuşlarımız öldü. Bir trapkalarga onların uğradık. Yol boyuna taşladık. Yanında Müslümanlık bir şey olsa ciğerler. Ciydiler, şakal aşadım, köpek aşadım. Yok.
Шайтып кеттік, ашамақ ашы жоқ, еркез аш. Ана кетеміз, бізге бір şey бермеділер. Ну, бұған кіші, анда бұған кіші. Өзілер бір парша берелер. Ана шонен соң бір уақытта біреулер ұн болса қамыр басалар, бақалар. İşte бір yerге барғанда ярым сатым не отырacak. Бір шекілі әзірлей пішірмеге барып, енді от жағамыз. Етіп бақытлайды, да жуырып мінеміз. Шайтып шекшіп жоллар бойы кеттік бабам. Ашсы бір şey yok. Какой доктор? Бір şey yok. Herkes hasta, өлгеннер, битлегеннер, ашылғаннар, ішқан шегеннер, бек ағыр хасталар бар еді. Ана шетпе жоллар бойына ташлап қайттық. Товарный мына шіл бар да, товарный поезд бар. Ну, көп кеттік. 6 сутка деділерім, не деділер, 7 сутка, о қадарын тосым, 5-6 сутка кеттік. Өзбекстанға бардылар. Ол қадарлығын білмеймін, қатын барын, қадарлығын білмеймін. Ну, тоқтай еді, қайбірлерде тоқтай, біздер енді білмейміз. Бақамыз жолға, тоқтаған бір жерде бір şeyler пішіргенлер, ашамаға şey жоқ, қалқа бір şey бермейлер. Түшейлер қалқ, енді жағып ашатқанда поезд бақытлай, біреу суға кете, суда жоқ. Ішмеге су жоқ. Біреу суға бара, қалып кете поездан. Ана следующий поездға мүсетіп жіберелер. Өзбекстанға бардық, байғатқа төктілер, біздің ал бар бір конюшнада ерде пенжересі жоқ, қапысы жоқ, ятмағашы жоқ. Не yapacak mı? Свет жоқ, қараңғы. Ана онда жаттық. Саба ерте келділер. Анам бар, тәтем бар, мен кіші. Тұрыңыз, барыңыз памық жимаға деділер. Аш ерке, суық. Тұрмасаң келіп қапың пенжерген таяқлап шығаралар, даже қамшымен ұралар. Кетелер шөліге. Анда баралар, памық жиялар. И памық жиып норма бере. Норманы есіл толдырмасаң, ақшам сені қайтармай. Кеше қашан толдырасын, нормаңсын қайтасын. Öyle hasta бар малярилер, хасталаналар, жығылып қалалар. Оларын келіп тіртелер, тір шалыш деп. Қайсы бірлер жатып қала, қайсы бірлер тұрып қайта. Öyle шекістік. Су жоқ. Арықшықларда су бар, оның ішінде қырт бар, оның ішінде бақа бар. Аламысында марля тұтып, через марли су іштік. Бар еді, малярий бар еді, бек яман еді. Қалтырата бек яман. Келе қапыдан жүре таяқман. Тұр кеттілер. Кеткен кете кетмеген бара шөлге арақлардың ішінде жата. Тұрсатыра тұрмаса шонда жата. Сен не шейсін деген кіші жоқ, ләж берген кіші жоқ. Öyle шекіштік. Қараңғы ер, свет жоқ, жатмағашы жоқ. Шор-шөплік тобан кетіріп, өле төшіп, онда яттық. Кешелер шырақ шықшыға жағып. Онда бір 5-6 ай отырдық. Чершке көшіріп алды, бабамыз жоқ, бір алаларымыз чершке көшіріп алдылар. Орада мен оқыдым, аз оқыдым. Бабам армиядан келді, хасталанды, тип хасталы болды, 2 көзі көрмеді. Шон іші мен шалыштым, шөллерге кетіп, от жиып, қорай жиып, сатып, оларын бақтым. Не yapacakмын, мен квартирада отырдық, айтам да, бабам қарт, көзі көрмеді, ятып қалды, анам оны бақты. Мен шөллерге кетіп, от жиып, кетіріп, сатып, бақтым. Кетіреміз бір парша өтмек, бөлеміз, бір күнге 200 грамм шікішік еще. И ақшамға барасын бір парша ұның болса, мамелек пішіресін. Мамелек, ана, бір қашық қашайсын, даже татаман очередь тұрып, шо қазанларын жаладық. Да ашылық болды. Анда айтаман да, бір жыл отырдық, 6 ай болдық, черчке ауыштық. Черчке ауышқасына бабам келді, хасталанды. Анда бая отырдық.
Онда отырдық. Мете алмадым, оқи алмадым. Бір класс оқыдым, мына шоман қалдым. Оқи алмадым. Кешікте отырдық, андан соң неге Гүлістанға көштік. Бабам кегесін. Анда уже отырдық, анда соң балабан олдық, мен ақаға берілдер, татам сөйтіп, анда соң яшадық. Где-то 52-дем, жоқ, қашта көштік асылдықта. Şu 60'larda көшкенбіз, шындай, білмеймін точно. Ана мен айтам да, анда да бақтым оларын, бір şey етмедім. Кеттім шөлге памық сабақлары жидым. Кетір базарға саттым. Базардан бір парша өтмек алып келемен. Анам бабам бақтым. Başka şey yok. O çalışmaz. Babam көз көрмей жата. Yapka yeri болды. O vaqta akşam aşı yok. Baramız Özbeklerden ana bir parça şey isteysin. Ana bir parça kukuruz biri, ana bir parça un biri. Ana daha bir şey biri. Şayma şay etip aşağı baramız köpekler talay. Bir şey eti analardan artık yamanlık көргенбіз жоқ, білмеймін. Yok bir şey etmeyeyim. Ben toyum oldu, Taşkent'e düştüm. Anda zavodda çalıştım, bir şey bilmeyeyim. Yandan Taşkent'e Akay'a vardım, anda da oturdum. O zavodda çalışaydı, zatosik bu. Ben de meşikte, stanokta çalışaydım, meşik yapaydım. Zavodda çalıştık. Oturduk, anda şığmadı rejim bu vaxtında bir yaka çıkalmadık. Oturduk. Ondan soң тойым болғанда кеттім, бір-біріне ояға қадарларын не yapacakмыз? Çalıştık, жүрдік. Подпись етедік. Подпись етедік. Etmesen, қапайлар, я бір şey етелер, наказать етелер. Не olacak? Подписің болмаса, өзің bir şey etmесең, әкете қапайлар. Қайда жүрдің, не үшін подписке келмедің дейсің. Bek çekiştik, biz Gülistan'da bek çekiştik. Bir bakanka ötmek alıp kelemiz, bölemiz, aşayımız, ufaklarını çöpleyimiz. Babam rahmetli yata öyle beklep. Men getirgenim. Getiremiz, bir parça ötmekini kesip aşayımız. İşte bir günde, bir sitkada bir. Öyle çekiştik. Men babam Özbekistan'a 70. yıl. Millet meselenen meni Akayым oğraşkan edi. Az vaqtlar жүріп, ақша топлады, халықтан Москваға кіші жіберділер. Шайтып артынан жүрді. Пайдасынан болғандырды уақытта. Халықтан жүріп көп ақша топлады. Халықтан бір гүміш топласа, өзі 10 гүміш қошты, бек істейді Қырымға келіп, öyle yaşamaға. Keldi onu. Yok ketmedi Moskva. Просто ақша topladılar. Moskvaға кеткен халыққа жіберділер yardım. Чтоб анда біздің işlerimizin бақсынlar деп. Татарлар. Мен 92'de. Ondan biri keledi bir atlanmağa. 86'dam, 90'dam öyle keldim. Akayımdan kelip ketken edik kızımdan. Doğan koyum var, evlerimiz yok. Bütün bızılgan, oyaklar tegislengen, ale oyaklarga barsak göremiz. Olar bir yaka töbege, başka evler жаңадан kırganlar, doğan evlerimiz yok. Ne oldu? Bardım burası doğan koyum dep, baktım. O ayakta aşağıda toprak bulup kalgan, bir yakta kalkları yukarıganlar, bizimkiler yok. Bir yakta anam koyu var edi, onların fundamentleri var. Mında 92'de keldik. Konteyner dikilindek anda evimizden sattık. Mında keldik. Ev alamay bek çekiştik. Bek çekiştik. Mında yaramay evlerde oturduk avarinli. Bek çekiştik. Yavaş anaştı. 20 yıl болмаған аварийде отырып, зорға берілерген дауыштық. Akayım bek istedi. Barayım, özümüzün родинамыз Kırımға varmak керек деді балаларға, неге hepsini. Şunun için keldik.
контейнерге чикледік шилерімізді келдік. Андай өмізін саттық, мында алдық. Уақытта прописка зорный яптылар іште. Бар еді. Үйлер саттырмай еділер. Біз шоны үшін бек чекіштік. Үйсіз, бек чекіштік. Саттырмайлар, прописка еткілері кемей. Онда бақтық, мында бақтық. Бір олмаған ерден алып, зорға анда іште яшадық. Ана қайдан білем, айталар продажный деп, қайдан білем, несін түрлі, что лемчилер келді, кетті, шоннандыра. Башқа қайдан білем қана. Анда яқшы қалқта бар еді, яман қалқса бар еді, епсі бар еді. Сірділер. Әлі бүгін айталар, өлі деп.